Hai menaze ibeting chua ilung ta pen menen mai bai ke ze cricket damai gumara sam news kederin sa Zeme kone salya karadle All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Mipu Mimbodi Ramene Rangchi Chiakarai ze Manipur Sokri ne Pathaude leize Zo gaibe Hazau nai Kamenebe tak Zora District Headquarters Ramenai Hotel Rameke Hazau nai Kamenebe tak Leche Zora Hingdene Phugaibe Lutu Himchang Lanang leizai Mipu Mimbodi Ramene saze Manipur Sokri ne Hazau nai Kamenebe tak Zora Phugaibe Hindi Rolia gaibe Draft Manipur Liquor Regulation Policy ze Phuzet Makulei ze sale Anui hai manane chigai rai ilei Civil Society Organization CSO Nipuni Bodi Ramenai Kadaba Bodi Ramene Hazau nai Kamene Batak Zora Phugaibe Hindi Tutuna rang zegne Manipur Sokri du chapche tuze protesters bambe mahang sakai makse Manipur government ne hanai kakke Hazau nai Kamene Batak Zora Phugaibe hange Hindi ro kadabe Manipur Liquor Regulation Policy Teluga is a Phugaibe delay Nupi Samaj President T.H. Ramani Devi ne saze Manipur kadege Mipu Mibodi Ramene Manipur haramge Hazau nai Kamene Batak Zora Phugaibe Hindi Mateu tu sedu Phuzet laglei zai Manipur government ne kadam fuigene Kacharang kang hize harampu haze Hazau nai Kamene Batak makpa gadi deme ze Manipur government du neugai delay Samajwadi Party gu be paper nai link pet ka be pezine Mulayam Singh Yadav patingkum react setche kana kraibe tingge Uttar Pradesh ku chief minister lo chumria te ga be jinai habai ke zekre mamai ting choge phakring be sogai di dele je sale Mulayam Singh Yadav tu charge Samajwadi Party gu supporter jamane netaji se kolei anui Zeme kone relate pet kai rai je hinge te be na go te be zugabe pe zai ngogabe pe je kolei zai tati betting kum sanket high squeeze resqueeze rokum 1996 kum Atal Bihari Vajpayee ne prime minister to gabe sokri pungabe tingkum ge union defense minister to gabe pudele Assam good chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze hakum to rakada me kyang naramene sokri dung gi zabambe peting pihi Assam haram ge teuze tingti gu rasam history de leize sale Aizelu reactiona plenary meeting of the North Eastern Council Guwahati ge bambege Assam good chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze anui North East state ramege hakum to rakada me kyang naramene sokri du kang gi zabambe rasam chuna a Suncham bibi bambeze relang beteuze anui North East long riaga bambe haram nai kadei ramege dichu tochu beta misongaze mo pepezine leize sale Himanta Biswa Sarma ne saze graviting a anui North East long ria leinege hakum do rakadalu me kyang naramene sokri du kang gi zebam bezegene mata tu yung sang zebam de leize sale Second Brotherhood Sports Meeting kumchang na jangkai kana sampuine praise toward the goal venue thababam Ndriachi Banglo village Dima Haswa district Assam habai kyu je kuchumgenan tha chuze habai kyu je te se changbe thagai de lei Second Brotherhood Sports Meeting kumchang na jangkai kana secretary igim benu mena saze apo sports meet ke team wangai mariak men football to ze team kai zai women volleyball to ze team soro wangai de lei je sale zai Second Brotherhood Sports Meeting kumchang na jangkai kana chief guest hasang pe to ze Sri Ramgalung be kome executive member in charge of Sericulture Supply Autonomous Council Haflong Dima Haso Assam zaine guest of honor hingi to be sang to ze Sri Tingbam beneme president all Zeme Gong Borong Association nai ex-EM Autonomous Council Haflong Dima Haso Assam ne kazaugai de lei je sale Second Brotherhood Sports Meeting kumchang na jangkai kana men football result ge champion team tuchilang bet team je ramchi ramne lugai de lei jai runner sa pakna be tuchi be choto haflong na lugai de lei jai ne women volleyball result ge champion team tuchilang be boru hanam e na lugai de lei jai pakna be tuchilang be runners up se puilo soul sister na lugai de lei je sale Second Brotherhood Sports Meeting kumchang na jangkai kana cultural dance ke tuchilang be michi duing ramne lugai de lei jai git puin thalit pege best discipline team
Boro hanam ina lugai delay zai best player lungria ding ne me Boro hanam ina lugai delay zai best goalkeeper Solomon Zeme choto haflong na lugai delay zai ne top scorer chang helung be pa me goal de set ramsi ram ne lugai delay Russia na Ukraine gde sugut che reitu zabambe zinai habai ke zekru mama ge tingnami pui hainang kaise skui changdele zai chunaria changbe Russia na Ukraine gde ne reitu zabambe lamge pathau divram me ka chaina ranglia ga radele zinai habai ke zekru mama ting chuge Russia gde ne khume limhang ze gde ke lim ka luze pokpe remru misong ka ze Ukraine gde go namdi Kiev Lev na din proge kabwang kai dele Ukrainian police ne saza Russia na kume limhangze pokpe remru kabwang ga be ralang be Kiev namdi sungang ke kapkai bene mina hamnyo chai dile je sale Ukraine Defense Ministry Ukraine gde ngum je spy maramdu rehe je tim changdu ne saze panuina Russia medu hakum ru rai singulei je sale Russia ne saze panuina Ukraine gde ge kume limhangze gde ke lim ka lu je pokpe remru misonga kapkai be tanai ha bai ke je te set kamai ge Russia gde nai Crimea Peninsula kahalak pe kaha dumpok na tin sia ga be jin le je sale Russia gde gur je te pe President Vladimir Putin ne Ukrainian Special Service to kasya ben dam gai je danai kamai ge Moscow nai Crimea Peninsula kahalak pe kaha dumpok na tin sia gulei je sale France gde gur je te pe President Emmanuel Macron ne Ukraine gde gur je te pe President Volodymyr Zelensky nai ke chempo be hi ge samra te ga rai je France gde ne Ukraine gde hange rem ro me ngoga sirai gulei je sale United Kingdom go Foreign Secretary James Cleverly ne saze Russia gde ne kume limhang je gde ke lim kalu se pokpe rem ro civilian area public me lung zba me long ria ge kokpai be je phuzet laglei je sale United States Embassy Kiev namdi ge bambene US citizen Pram bzet me Ukraine namdi ge lung zbam leine do rangai je dolduita ne sevgara teuga sibiki ge bai lo zai peting pi ibege Ukraine gde solu je tepetulo za rangai de le North Korea gde ne saze pnuine na kakke kume limhang je gde ke lim kalu je pokpe remru ramesung klinge ki kasya kapde ga beze North Korea gde gurje te pe nai hulang dilang pe Kim Jong Un ne pe tu je kapde ga gu le zai ne South Korea Japan na United States gde gu du spy ramene makdi be tu rasoge tu ka lize tu kan to be join navy drill spy ramedu reitu ra da zai ka da ku zbam ra zai reitu ra batak tu ka lize bambe po ka kai gu le je North Korea na sale North Korea ne sa je South Korea Japan na United States gde gu du spy ne drill that ke beze puni gde du reitu ra zai kada ku je reitu ra batak nai North Korea gde sigura batak tu ka li gu le je sale anui hai mana ne chigai rai ile North Korea gde ne tani ka na lungge ku me limhang je gde ke lim ka lu je pok pe remru lus na ria ki ka sia ka pe de ka de le zai North Korea gde gu je te pe nai hulang dilang pe Kim Jong Un ne sa je North Korea ne nuclear remru ki ka sia ka pe de ka be je South Korea na United States gde chi ra hang le de ka gu le je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le